了Padang聊天啦。大家好，欢迎来到我们马来巴档的直播。那今天我们就把视角来到东海岸。哇，我先看看这些很新鲜的海鲜。Aku sa cirake di kaluran no ya upake hanai ni sakamu ka kwa isa tumakai ne ibayo takapa ai kakanan aza pimala na moyo aza kami sakamu anak sa macima kumati na ami ala to naman ne rami sa kiku kunya ni hao salon ini salon这个Sakabian还是5.2都mainnya saya ni Sakabi ikutkan asap punya dia hantu胶质你啦gubuk hao tapakya asa dipit kunya nyo sa dipit ko ini在kacat pulu liza no kulit在kacat这个是他们那个kuliza sa kahai kuliza gubuk punya sa在kacat yang kunyuk sampilau kunyuk kasi nangay niya mainnya sampilau ho tayo kan ya kolonitas bano ini sa tuku kata tuku kunyuk phong lo hai phong lo ye kwang lo mara cha tu burat ya sit ya kilo tini sa hanau kano ye kwang lo ya kunyuk daliok kan daliok 这个是daliok 对daliok 这个一三kunyuk sa piece kunyuk kan 这个也是 piece 一样可是它也不一样在kacat yang ni na kulit ni na anu tayo ibayo kaya makan sa mipis ipos mi kaya kami mipetik hanay palingat kunyan kami hao sa kamon kunyan jat aku kakanan kumenay anu misangat to ali bongbong kami hao kani mi alata na papa ni sa misangat to ali bongbong hanay dia ke kami sekatu sa sa kami hao apa sa saraman kumenay anak pula mek kami hao apa mi ala tu tinai yak ya sang yak chini sa sang la chai sa ala han sa unyan kami hao ma ya kunyan mala ripa hanai no hulam 就是说可能那怎么办呢？刚刚那kami hao ini satu kanan tu ya tu pong di hanai no hulam ka anu mai teh papan situ kabi kami hao alam ku tutai pada tanti dai ya kepada tu sa sis tam ya ya yo alamai han 我们不爱在这美在那隔壁菜里面上 alamai han tu nak ni sa mana tu kita tapahkan di sini tapi yang sa ramai punya ramai pasukan Sakabian anu ini sini kus hao berikan sa mau hanya alami ya anu lima kan pit jadi anak kunyan pis cái thành kia yang kita ya kumpul hao ngehan dekat sini pada jam masuk wah对所以anu bayo ko sa pihak kami hao bibanaw kami hao kalau masa pag tanpa mukan hao cuma puhian ni dayo kenap kenap panau na to saya nanu pasukan ada sa ya isa kamu ci misalnya cak ko mamin mi ala sa hitan hakami salane hitan ke patika ya pamlo ci aku ku kitanan hong ai atipingan atipingan dengan sa aja sa mama kumene sa na anan sa ibayu sa tanay kahit panahon sa mami panaw sa yan ni paputi ni yan ni hang no patikahan santo suan dahil yang mana nak pis na tiya to Ngihan, pasto, nagabihan, kapasto, patikahan, pasto, pasto, patikahan kabi, pasto, nung pancak sa malay patawyuan, nung manamuhay sa kayo, nung pancakan na sa nung sita, nung pancak malay patawyu, bayu-bayu to yan sa
那是还是很感谢我们理事长跟虎姑对一起来跟大家来介绍。不怪大家。谢谢大家。